buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara. Buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara. Buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara. Buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara. Buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara. Buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara. Buriya umuntu arakomera ku rwego mutazi. Umunsi umwe abantu barwanye mpari iwana bararwana ariko umwe ahita afata undi mu ijosi aramuniga amuniga nk'ibinota 30. Nabonye bishe umuntu mpari noneho karabaye birarangiye tugenda gutabara turamukiza akimuva hejuru uzi kino muti yakoze yahise ahaguruka arihungura arigendera yari yazanye urufuzi yarekera gutera utugeri ndabona arapfuye umuti yahise yigendera naho nta kintu kibaye yagize n'ibindi rero imwe n'ubushirashara.